Kanjani abafundi bogwalo lwesihlanu Z5 namhlanje silesifundo sesiNdebele. Lesifundo sesiNdebele sizakwenza ulimi. Sizafunda ulimi. Angithi sizaqala ngokukhetha, uzakhetha ibala eliqondileyo. Angithi siyakwazi ukuthi silezinto ezinjengamathambo, iziwiji. Angithi xa usidla isiwiji ungasifake emlonyeni kuthiwa uyasenzani? Uyasikhuphuza, uyasiqhoba, uyakusenzani? Uvumele usenzeni. Yebo Jude? Unmute yourself, Jude. Yebo Jude? Yabusimumuza. Yabusimumuza, ye. Namhlanje ngisemitsho yami lapha uzakhetha ibala eliqondileyo. Angithi okokuqala kuthiwa inja idash ithambo. Inja yenza ithambo. Idla ithambo, impucuza ithambo, kumbe ikhoba ithambo. Inja yenza ithambo. Yebo Chantel? Ikhoba ithambo. Inja iyaqhoba ithambo. Iqondile. Number 2. Umntwana udash isiwiji. Uke wakhuluma uJude. Uyamumuza, uyaqhoba, kumbe uyakhuluma. Umntwana wenzani isiwiji? Yebo Jude? Jude ukhona? Jude? Unmute yourself, Jude. Ungakhohlwa ukuthi nxa ukhuluma uqala uzi-unmute. Angithi uzi-unmute. Yebo Jude? We are frozen for a minute. Yeah, uyamumuza isiwiji. Okwesithathu, uSipho udash ichukela. uSipho wenzani ichukela? Ngiyakwazi ukuthi lonke liyakwenza. Liyangizwa lonke? Can you hear me? Yes, teacher. Chantel, you cannot hear me. Yes, teacher. Uyangizwa Chantel? Khathesi-ke sokunjani? Sokungcono? Alright. uSipho udash ichukela. Uyakhuma, uyamumuza, kumbe uyadla ichukela. Ichukela silenzani? Yebo Sean? Uyadla. Hatshi, asidli ichukela. Senzani? Ichukela angisho libona ukuthi ngiyake ngibona ukuthi nxa umama engatshiya ichukela lapha uyaligijimela ulijikele emlonyeni. Ubusu uyabulenzani lapha? Uyabulenzani ichukela? Ichukela liyakhuma, uyakhuma ichukela. uSipho ubekhuma ichukela. Umdlwane dash uchago. Siyakwazi ukuthi umdlwane sonke bakhona balemidlwane ngakibo. Imidlwane yenzani uchago? Udla uchago, uchapha uchago, unatha uchago. Umdlwane wenzani uchago? Uyabe usithi ngolimi. Uyabe usenzani khona phansi? Uyabe usenzani? Yebo Sean? Unatha. Hatshi, kayisikho Sean. Into esinathayo ngoba siyathi. Yona umdlwane uyabe usithi. Repeat the answers. Please repeat the answers, teacher. Chapha, unatha. Yebo Jude? Uchapha. Siyabonga Jude uqondile. Umfana dash ithambo. Sonke siyakwazi ukuthi ungahamba laphana ko-chickenini, umama kuthengele ezimnandi. U-chickenini ulethambo lakhe leliyana elimnandi. Uyabulenzani ithambo leliyana? Uyalimumuza, uyalikhukhuza, kumbe uyalinambitha. Ithambo silenzani? Siyalimumuza, siyalikhukhuza, kumbe siyalinambitha. Silenzani ithambo? Uyangizwa Chantel?
Oh, alright, Chantel. Ukuthi ngumute. Bese sibona. Khathesi uyangizwa, Chantel? Uyangizwa? Uyangizwa? All mute ourselves. Yeah. Sean, lawe mute asibone ukuthi uShantel uzakuzwa yini. Mute yourself, Sean. Khathesi usungizwa, Chantel? Nxa ungizwa wathi sharp, nxa ungizwa. Usungizwa khathesi ye. Kuthi ukuthi nxa usufuna ukuqamba impendulo, uzi-unmute, angithi ubusuqamba impendulo ngoba kwesinye isikhathi ama-devices ethu esiwasebenzisayo alokubanga umsindo, angithi ukuthi wena uyabe usungasangizwa. Oseqamba impendulo, uzi-unmute uqambe impendulo, angithi kwenze ukuthi sonke sizwanane. Siyezwana sonke. Chantel khathesi ungizwa? Kulungile. Hayi siyaqhubeka sithe umfana dash ithambo. Umfana dash ithambo. Wenzani ithambo? Umumuza ithambo, ukhukhuza ithambo, unambitha ithambo. Ithambo silenzani? Yebo Sean, uzi-unmute Sean, okusukhuluma. Ukhukhuza ye. Leke libona abanye ithambo yalikhukhuza lize sale zizimvuthu. Angithi ithambo siyalikhukhuza. Angithi ngakho-ke sithe inja iyaqhoba ithambo, thina abantu siyakhukhuza ithambo. Ichukela siyalikhuma, isiwiji siyasimumuza, wona umdlwana uyachapha uchago. Bese sisithi ichukela lona siyalikhuma. Sesisenza obunye ulimi, ubunye ubunengi. Angithi sesisenza ubunye ubunengi. Nxa sisenza ubunye ubunengi kutsho ukuthi guqulela ebunengini, angithi ulutho olulodwa ngingathi njengokuthi ngathi isiwiji esisodwa. Nxa usuguqulela ebunengini uthi iziwiji, angithi siguqulela ebunengini. Ngilebizo lami ibala lami lithi isihambi. Guqula ebunengini, isihambi. Guqula kuye ebunengini. Sithini nxa isihambi sisodwa? Nxa sezizinengi sithini? Sesibona abantu nampana bayahamba sebebanengi, sithini nxa sesiguqula ebunengini? Yebo Chantel? Izihambi, ye, kuqondile. Sithi izihambi. Nxa sisodwa isihambi, nxa sebebanengi abahamba sithi izihambi, ye. Ngilebala leli elithi umfundi, angithi ofundayo uyedwa umfundi. Nxa sebebanengi ke sithini? Yebo Jude? Abafundi. Abafundi, ye, uqondile. Okwesithathu i-uniform. Nxa seliphenduka khathesi esikolo abanye sizothenga ama-uniform, angithi nxa iyodwa i-uniform kaSean sithi i-uniform. Nxa esemanengi ke sithini? Iyodwa sithi i-uniform. Nxa esemanengi sithini? Ngoba siguqulela ebunengini. Nxa semanengi sithini? Yebo Sean? Uzi-unmute Sean. Ama-uniform. Ye, kuqondile. Kutsho ukuthi angithi kutsho ukuthi i-uniform eyodwa. Nxa suguqulela abanengi okulesiqalo sithi ama, angithi kumele uhlukubambe kholokhiyana. Angithi u-isi ngokukodwa. Ungaguqulela u-isi ebunengini isiqalo u-isi, ungasiguqulela ebunengini siba ngu-izi. Angithi u-i nxa uguqulela ebunengini uba ngu-ama. Angithi ye. Siyaqhubeka njalo. Isambuzi nxa sisodwa. Mbona manje ethi isambuzi ngesikhiwa kuyini? Kuyini isambuzi? Ibala eliqondileyo isambuzi kuyini ngesikhiwa kumbe ngesingisi? Kuyini isambuzi? Isambuzi ngesikhiwa yi-toilet. Angithi ngiyake mbona abantu nxa bebhala indaba yokuzibumbela i-composition uzumuse sithi i-toilet, akuqondanga lokhana. Ngesindebele esiqondileyo sithi yisambuzi, angithi ngakho-ke isambuzi ngesisodwa. Nxa sezizinengi ke asiguqulele nini ebunengini sithini? Yebo Sean?
Akumncedise mbani ongamncedisa laphana uShoni, akumncedise mbani ongamncedisa. Yebo Chantel? Ukhumbula isambuzi ngu-isi, u-isi antsho isiqalo, usiqalo u-isi nxa simguqulele ebunengini khayela nxa ngathi isihlahla nxa sezizinengi angithi kumele sibe kwasithi isiqalo u-isi siguqula sibe ngubani. Yebo Jude, isambuzi, izizambizi, asiphindi u-izi sokuba izambuzi angithi ye lonke belizama lonke bafundi ngiyathaba ukuthi lonke lizamile. Ngakho-ke okumele ukubambe nxa sisenza ubunye obuningi iziqalo angithi ungabona isiqalo esithi isi, izi angithi lesi esithi isa kuhle ngoba iza angithi isa, iza angithi ye likubonile phela isiqalo isihambi, izihambi bese siba lesiqalo umfundi uba ngu-aba angithi ngathi ubaba angithi ye umfundi uba ngu-aba, singaba lo umama u isiqalo uguquka abe ngu-o nxa sekusebunengini. Liyakubona lonke liyanthola yini? Liyanthola lonke? Ye hayi kulungile. Ngakho-ke unanzelele khonaphana nxa senze ebunengini ye ngiyabona uShantel laphana uyamfakela laphana ukuthi hayi ukuzwile ye nxa laphana sisenza ubunye ubunengi kumele ubambe iziqalo angithi singaqala ngosiqalo ubaba uguquka abe ngu-o angithi ngowokuqala, u-isi uguquka abe ngu-izi angithi u-isa uguquka abe ngu-iza angithi liyakuzwa phela. Sengilelinye ibala lami iguma, iguma ngelilodwa iguma ye nxa sokukunengi-ke ngiyambona uShantel umlomo wakho uyakhuluma kodwa ukhuluma okuyikho sibili anitsho so Chantel usitshele uShantel ngiyambona umlomo wakhe sibili uyakhuluma sibili usazama kodwa yikho Chantel iguma nxa esemanengi sithi amaguma, ye amaguma ye ukuthi u-i nxa eyedwa uguquka abe ngu-ama. Ngakho-ke nxa senzi ubunye ubunengi kumele sinanzelele iziqalo angithi iziqalo wena vele ungahle ubambe isiqalo ukuthi ngu-o, u-isi ngu-izi, u-i uba ngu-ama angithi uhle uvele ukubambe khonokhyana ukuthi loba yiliphi ibala abakunika lona ukuthi uliguqule liye ebunengini uzenelisa ukuliguqula ngenxa yokuthi wena usubambe iziqalo angithi ibala lami lokucina isikolo guqula ebunengini isikolo ohle ukhumbule kanje iziqa zethu isikolo guqula. Yebo Jude? Izikolo selikubonile phela nxa ulesiqalo wena usukwazi ukuthi isiqalo lesiqalo silakho ukuthi nxa siguquka sisiye ebunengini siguquka sibe yini angithi siyaqhubeka njalo. Khathesi sesifuna ukwakha imitsho, sifuna ukwakha imitsho. Ngizakunika ibala wena ungakhele imitsho ungenzele umutsho ngalo ibala leli engizobe ngikunike lona angithi ibala lami lokuqala ngelithi isela. Kuyini isela kanje? Kuyini isela? Ngoba nxa ufuna ukwakha umutsho kumele uqale ukwazi ukuthi kuyini lokho abakutshela khona ibala lakhona litshoni. Yebo Shon, kuyini isela? a thief, Isela a thief. Good Shon. Isela is a thief. Abantu abatshontsha. Ngakho-ke ngubani onganika umutsho elilebala elithi isela? Sesifuna ukwakha imitsho. Unazele umutsho wakho ube uqondile. Yebo Jude, ngakhela umutsho. isela ngumuntu otshontshayo. Yeah, isela ngumuntu ontshontshayo. Yeah, ngumutsho lowana ngithi ukhona omunye ofuna unginike owakhe umutsho olebala elithi isela. uJude usenyikile owakhe umutsho. Ukhona ofuna ukunika omunye umutsho ngoba lapha siyakha imitsho angithi siyakha imitsho sisenzele ukuthi sicijise isindebele sethu angithi we sharpen our Ndebele
Yebo, Jude. Ungatshontshi kumbe uzakhula ube lisela. Yey, ungatshontshi ngoba uzakhula ube lisela. Siyabonga Jude. Yey. Ibizo lami ibala lami elilandelayo ngelithi ukutshontsha. Ibala lami elilandelayo ngelithi ukutshontsha. Ngubani ongangenzela umutsho wakhe olebala elithi ukutshontsha? Ngubani onganika umutsho olebala elithi ukutshontsha? Yebo, Chantel. Angikuzwanga Chantel, ikhuluma futhi. Ivolume yakho iphansi. Ngiyabona ivolume yakho ingani phansi. Asikuzwa kuhle. Sondeza futhi i-device yakho ukhweza ivolume angithi. Ubusukhuluma futhi. Lapha ngeke ngakuzwa kwesindawo angikuzwa kwendawo ngiyakuzwa. Zama futhi sibone. Angimuzwa Wobulungisa khonapho Chantel, ngiyakunika futhi elinye ithuba. Yebo Sean. Ufuna unika wakho umutsho, ngiyaphenduka kuwe Chantel khona ukulungisa ngiyaphenduka. Yebo Sean, ulo mutsho wakho olebala elithi ukutshontsha. Usatshontsha ngoba uzahamba emapolisini. Angizwa Sean, dalisa utsha. Usatshontsha ngoba uzahamba emapolisini. Ungatshontshi ngoba uzahamba ngaphi? Emapoliseni. Siyabonga Sean, uyazama uSean bakithi isiNdebele. Yebo Jude, ngiyaphenduka kuwe Chantel. Yebo Jude. Isela lingene endlini latshontsha imali yami. Isela lingene endlini latshontsha imali yami. Sengiphenduka kuwe njalo Chantel. Zama sibone kathi sizakuzwa yini. Usipho uyathanda ukutshontsha. Siyabonga Chantel. Sengilelinye ibala lami lapha. Ibala lami ngelithi umantshi. Ngubani ongantshi ethi umantshi kuyini? Loba ngesikhiwa umantshi. Ngilinike i-clue yini ukuthi umantshi utholakala ngaphi? Umantshi utholakala endaweni ze-court, endaweni zemthethwandaba khona phana. Kulomuntu osebenza khona okuthiwa ngumantshi. Ubona ngani nguphi wakhona? Yebo Chantel. Hayi, ayisiyo lawyer. I-lawyer ligqwetha, ngujaji. Umantshi ngesikhiwa kumbe ngesingisi ngujaji angithi. Ulawyer yena ngesindebele sithi ligqwetha. Angithi ligqwetha. Ngakho-ke ukhona yini onganginika umutsho wakhe olebala elithi umantshi? Khathesi sesikwazi ukuthi umantshi kuyini. Khathesi ngicela umuntu ongangakhela umutsho. Nika umutsho olebala elithi umantshi. Ngizaqala ngawe Sean, ngiyabuya kuwe Jude. Yebo Sean. Umantshi uyakhuluma ecourt. Umantshi ngumuntu osebenza i-court ngesindebele kuthiwa singathi enkantolo angithi angithi kumbe emthethwandaba angithi umantshi ngumuntu osebenza emthethwandaba angithi ngiyabonga Sean. uSean is really improving esindebeleni sakhe. Lokwakho umutsho usesenelisa. Yebo Jude, nika owakho umutsho olebala elithi umantshi. Umantshi ukhulume wathi umuntu kahambe ejele. Umantshi ukhulume wathi umuntu kahambe ejele. Yiwo vele umsebenzi kamantshi. Lake libone setshaya ngenduku yakhe liyana. Yabe setshaya phezulu kwenduku yakhe liyana. Yabe setshontshile. Ngubani yabe setshontshile? Singathi ngubani? Utakudzwa. Ungaphi utakudzwa lo Takunda. Baye sebetshontshile bobabili. Namhla kabakho namuhla. Bafundisa ishona. Baye sebetshontshile umantshi setshaya phezulu. Etshaya ukuthi umuntu lo kaye ngaphi ejele. Siyabonga Jude. Chantel, nika oke owakho umutsho olebala elithi umantshi. Phinda futhi Chantel. Phinda futhi ungani i-voice yakho ikhatshana.
ngumantu omuhle. Ubani? Unqube ngumantu omuhle. Yeah. Elokuqala ibali uthe ngubani? Ngithe ngumantshi omuhle. Elokuqala utheni? Ngumantu omuhle. Ye umuntu omuhle uthe ngumantshi omuhle. Utsho njalo? Ye, siyabonga Chantel. Wonke lokho elikukhulumileyo konke kuqondile. Ye. Lapha ngifuna ukuthi siguqule imitsho. Angithi ngiza kunika umutsho wena ubusuguqula ngendlela enza kutshengisa ngayo. Umutsho wami uthi amasela la abefuna imali. Angithi umutsho wami uthi amasela la abefuna imali. Nxa usuguqula uyathi imali ibifunwa ngamasela. Uzwile ukuthi ngiguqule njani? Amasela la abefuna imali. Suthatha ibala lesekucineni uqale ngalo wenza umutsho wakho. Angithi amasela la abefuna imali. Sengiguqulile ngathi imali ibifunwa ngamasela. Angithi ngicela uzamele lo umutsho. Amapholisa abedinga amasela. Amapholisa abedinga amasela. Akungiguqulele umutsho lo. Uqale ngebala lokucina uguqule umutsho. Angithi akuzame Judy sibone. Amapholisa abedinga amasela. Amasela adedingwa ngamapholisa. Yeah, amasela adedingwa ngamapholisa. Yikho sibili uqondile. Izigangi zibulele amawindi. Izigangi zibulele amawindi. Wena uthi usuqalisa ngamawindi. Anti izigangi zezibulele amawindi. Qalisa ke umutsho wakho uqala ngebala lokucina. Umutsho wakho uyabusume njani? Izigangi zibulele amawindi. Yebo Jude? Amawindi abulelwe yizigangi. Yeah, amawindi abulewe yizigangi. Yeah. Indlela yokuthi siyaguqula, uyaguqula imitsho yakho uqala ngebala lokucina, uzame ukuthi umutsho wakho ufanane indlela kade kuyiyo yona ngithi. Yeah. Kube kufanana wena kuphela uguqule indlela umutsho wakho osukhulunywe ngayo. Yeah. Nansi ngomunye umutsho wami isela livule umnyango. Isela livule umnyango. So nasuqasa ngomnyango. Yebo Chantel. Ngamasela. Yeah, umnyango uvulwe ngamasela. Yeah, yikho sibili kuqondile. Umnyango uvulwe ngamasela. Ye kuqondile. Lapha sisale mizuzwana emibili. Ye. Umantshi ugwebe amasela. Guqula umutsho wami lwami. Umantshi ugwebe amasela. Kutsho wena nxa usuqalisa umutsho lo usuqalisa ngamasela. Angithi subona ukuthi umutsho lo uyafana. Umantshi ugwebe amasela. Guqula ke sibone. Yebo Chantel? Amasela agwetshwe ngumantshi. Kuhle sibili bafundi. Okokuqala siqale namuhla ngubani ongantshela singakavali. Ngitshela ukuthi lamhla ufundene esifundweni sethu lesi sesindebele. Senze ulimi lwethu sadobha into ezinengi. Ngitshela ukuthi namhla wena yikuphi okufundileyo singakavali isifundo sethu salamhlanje. Ufundeni lamhlanje ngoba sifunde kwaba kunengi. Ngitshela wona ukuthi lamhlanje wena lokhu ukukhumbula esikufundileyo kuyini. Senze ulimi uqala ukumumuza senza obunye ubunengi sakha imitsho saguqula imitsho. Ngizaqala ngoShoni. Yebo Shoni, ngizaqala ngawe. Imitsho. Ufunde imitsho. Ye, ngitshela umutsho oyenelisa ukufunda lamhlanje Shoni. Isela ngumuntu otshontsha. Ye, isela ngumuntu otshontshayo. Siyabonga Shoni. Sengizabuya uJude angazi lo Chantel anisababoni lapha. Ama video abasecicile. Ye, nango uChantel.
Ngitshela singakavali namhlanje ukuthi wena ufundeni ngoba namhlanje sithinte kwaba kuningi elimini. Sithinte kwaba kuningi wena khumbula ukuthi wena namhlanje ufundeni ungitshele loba kungumutsho wodwa loba kuyimitsho emibili. Yebo Chantel, ukhumbule ukuzi-unmute angithi. Uzi-unmute Chantel. Ukhumbule ukuzi-unmute ye. Yebo Chantel. Ikhoba ithambo. Angizwa Chantel? Ikhoba ithambo. Ekugcineni yikho engakuzwayo kodwa lapho ngizwe ukuthi namhlanje ngifunde ukuthi ekugcineni yikho engingezwa khona. Ekuqaliseni ngiyezwa. Inja ikhoba ithambo ye. Sengizwile Chantel. Yebo Jude. uChantel ukhuluma ngalokho esiqale ngakho sathi inja iyaqhoba ithambo thina siya. Ngifunde ukuthi Yebo Jude. Ngifunde ukuthi uSipho uyakhuma ushukela. uSipho ukhuma ichukela. Sonke sesake salikhuma ichukela. Umama ngathi mana kaphume laphana emkulwini esithi yona yi-kitchen ngesikhiwa. Uyasala uJude laphana ethambisa umunwe ngamathe. Athi umunwe phakathi kwayichukela. Angithi yikho likwenzayo yikho sibili. Umama ngathi phethe nje. Athi mbijane eceleni. uJude athambisa umunwe ngamathe. Umuntu ahlala uthi phakathi kwechukela. Nxa uphuma umunwe lapho uphuma ugcwele ichukela ngiyakutshela. Uhlabale uJude ahlaye khona lephambili ayekhuma ichukela lakhe. Ngiyabonga Sean Mazana, ngibonge lawe Chantel Thabengwa, ngibonge lo Jude Hadebe ngokuba khona kusifundo sesalamhlanje. Ngiyabonga ukubana belixoxa kakhulu, you were participating. Angithi kuhle kakhulu lo Sean Mazana, hayi isindebele usesazi kakhulu, uya improve kakhulu. Angithi libe lelanga elihle bafundi, saphinda sibonane njalo. Chantel, asikhulume kuWhatsApp ngikuncedise iGoogle Classroom. Angithi libe lelanga elihle ngakho lisale kahle. Bye. Bye Sean. Bye Jude. Bye Chantel. Bye.